Selam aleyküm, hayırlı akşamlar. Bugün Kırmışgalının 629. konu efirde zaman studiyada Şevket Amатуллаев çalışmakta. Fevral 26-шы boyunca qabatlanған Qırım-Tatarlar Kenede hapiste qalacaqlar. Aqtem Çiguz yanvarının 29'una kadar Ali Asanov ve Mustafa Degirmenci fevralının 19'una kadar hapiste bulunacaqlar. Ahmedjet'in Kiyev rayon mahkemesi bugün bir артından Ali Asanov, Mustafa Degirmenci ve Aqtem Çiguz'a karşı hapiste tutup muddetini devam ettirmek için oturuşlarını geçirdi. Asanov ve Degirmenci'ni geçken sene Qırım parlamenti ogunda o'tkirilgan mitingde iştirak etkenleri için qabatlana. Çiguz'ni ise Qatçılar, qalabalıqlar teşkilatçısı kıbı көрелер. Evelse ise mahkeme ularını noyabrının 19'una kadar hapsке tutmak kararını çıkargan edi. Что какие следственные действия будут делаться в течение 3 месяцев, мне абсолютно непонятно, потому что он уже ознакомился с материалами дела. Что конкретно можно делать еще 3 месяца, я не знаю. Чем это мотивировано будет судом, что это там будет написано, остается лишь только догадываться. На данный момент мы ознакомились с материалами дела, то есть защита, да? Вот в связи с этим, как я полагаю, и был продлен срок. Однако, как и в предыдущих заседаниях, защита об этом говорила, все-таки не представлены какие-то фактические доказательства того, что он может каким-то образом повлиять на свидетелей и на следствие. Тем более все свидетели уже допрошены, все материалы собраны, и, собственно, фактически следствие окончено. Какого-то правового разрешения этого вопроса мы не ожидаем. Ссылка на правовые нормы тоже неуместна, я думаю. Мое личное мнение, как человека, я думаю, что просто не принято решение политическое, что делать с Мустафой Дегирменджи, Али Асановым и Aqtemом Çiguz'ом. Именно поэтому идет вот такое промение. Я лично думаю. Mahkemeden son politsiya xadimlari Rus Siyasiya birleşmesinin aktivisti Aleksandr Denisovni yaqaladı. Aktivist mahkeme toplaşuvunda teşkilat adı yazısı ile futbolkada edi. Oturuş sonuna kelayotganda aktivist Slava Ukraina shiarını seslendirib salonni terk etdi. Politsiya xadimlari ise onu yaqalab ekstremizmden kurashgan merkezga alib ketdilar. Qrim Realiya bergan ma'lumotga ko'ra, subetdan so'ng aktivistni azat etganlar. Qırım-Tatar halkının soykırımını tanıgan karar Qırım-Tatar ve Ukraynlarını birleştirir. Bunda meclis reisi Rifat Chubarov emin. Keçken hafta Ukrayna parlamentinde soykırımını tanıgan kararga 245 milletvekil kol tuttu. Belli ki bu karar leyhasını halk deputatı Nikolay Knizhitskiy teklif etti. Onun sözlerine göre alıngan karar tarihi adaletini tikley bili. Belli ki sürgünlük yıllara 46% Qırım-Tatarlar elak oldu. Rusya tarafından Qırım işgalini ise etnocid gibi көрелер. Для того, щоб відновити історичну справедливість, і не лише перед кримськими татарами, а перед нами, українцями, ми ініціювали цей закон, він був прийнятий Верховною Радою. Думаю, що це велике досягнення, і ми зараз маємо зробити все, щоб міжнародна і світова спільнота доєдналася до визнання переселення 44-го року геноцидом. Також в цьому законі, очевидно, ми згадуємо про етноцид, який проводить сучасна Росія на окупованих українських землях по відношенню до кримського татарського народу. Ми в якійсь мірі віддячили пам'ять про сотень тисяч кримськотатар, якщо взяти за всі ці роки, які не дожили до цього. Ми дійсно на справі об'єднуємося в такому ментальному розумінні своєї історії минулого і тут же визначаємо своє майбутнє європейській сім'ї народів. Ukrayna kurgan An-178 uçağına iki defa Karaman Ahmetxan Sultan adını bere bileler. Şimdi uçağının adını belgilemek için konkurs teşkil ettiler. Yarış dekabrının 19'una kadar devam edecek. Kol tutmak için Facebook'ta teşkil etilgen grupada rey kaldırmak mümkündür. Her bir Ukrayna Qırım-Tatarlarga kol tutmağa çağıralar. Ми створили у Фейсбуці сторінку Ahmetxan Sultan 178, Ан-178, тобто якщо ввести у пошуковик цю назву, то можна вийти на сторінку і проголосувати. Лайк – це є голос. Тому ми так само просимо підтримати і цю інформаційну, і громадську кампанію, і підтримати, і назвати літак разом з нами.
Қырымда электрикасыз қалған Койве қасабаларға ұшық берділер. Бұл ақта Крымэнерго білдіре. Белікі гежесі ава финалашқаны себебінден онларнен Койве қасаба электрикасыз қалды. Олған малыматқа көре Крымэнергоның 27 Тамерлев бригадасы чалышқан. Бұне берабер ақиярда катер ве паромлар өзішіні тоқтатты. Күн деваманда керіч паром кечті де бір қач кере іштен шықты. Бүгін Қырымның Камачав акциясының 62-ші күні ақшам ұста активистлер Чангар кечет ноқтасында бұйық қырымтатар байрағын астылар. Оны мобиль құлесінде Украина байрағы янында ерлештірділер. Активистлерін айтқанына көре, оғде рүзгарлар ве суықлар байрақ кейфиетлі ве чоққа даяна жақтыр. Это будет показывать, что мы не сломаемся, мы будем стоять. Так же, как этот флаг будет висеть, так же и мы будем стоять. Чтобы люди, проезжающие, видели, что мы здесь, что мы близко, что мы идем. Блокада Қырымға кеткен юклерінің сайысыны баяғы ексілтті. Бұл мәліматны Украинаның статистика қызметі білдіре. Сентябрь айында ярмадаға 45 миллион долларға мал алып барғанлар. Бұл есе август айына низбетен үш кереге аздыр. Елінің башындан ярмада тарафына 650 миллион доллар миғдарында мал мемори сыңырдан кечірілген. Украинаға есетек 25 миллионға кетіргенлер. Блокада башлағандан берлі ярмадаға іч бір юк арабасы кечмеді. Украина шарқында жеңіл башлағандан берлі ойледі ғайып болған ве есірлікке түшкен аскерлерінің жедвеліні тізмеділер. СБУ мәліматына көре бүгінгі күнге 774 инсан ғайып болғаны кебі таныла. Шымдылық Қыдыров ішлеріні волонтерлар ве жемат ешкілет азалары кечереді. Ләкин шымды есе акимет оларының ішіні қанунсыз кебі көре. Всі зауваження щодо волонтерської діяльності, щодо інших структурних підрозділів, всі враховані. І там саме буде прописано статус волонтерів теж. І юридична їхня, от скажімо, можливість здійснювати певні роботи. Матері, жони, братья, сестри там, і тому подобное, да, которые ждут от властей конкретных действий. Конкретных действий нету. Давайте будем действовать мобильно и тянуть за каждую ниточку. Если есть возможность даже неофициально этого человека перенести, давайте будем этих людей оттуда вывозить. Не будем дожидаться Второй мировой войны, того безумия, которое было тогда. Забыть, а потом сейчас копать их спустя 60-70 лет. Чому Луганський, Донецький напрямок не дати нам повністю повноваження? Ми можемо вести пошукову роботу, ми можемо повертати тіла. Разом з тим ми можемо знаходити хлопців, які є по польових командирах, там знаходяться. Є росіяни, дійсно так, які готові виходити на зв'язок, які готові допомагати, але вони не хочуть працювати з офіційними органами. Моє прохання, просто допоможіть нам в цьому, координуйте. Қырымның мемори сыңыры янында Украина десантниклері идманлар кечірелер. Бұл ақтауыз Facebook сайфесінде Украина арбей күчілерінің баш штабы білдіре. Арбилер девлет сыңырына қорчалав, диверсантларнен көрешув ве учақлар алетіні ұрып түшіров идманларына кечірділер. Тешкіл етілген тақымлар геже операцияларына азырланалар. Қырымға Пьер Ришар келе біле. Бұл ақта ишғал олынған Қырымнан Медениет назира Арина Новосельская білдірді. Оның сөздеріне көре шымды аңлашмалар алып барыла, саулығы олса Франкистан актері келе біле. Евелсі Қырымнан базы матбуат васталары білдіргеніне көре, кележек сене февраль айында Ақмежете Пьер Ричард Уч нумайшыны откермеге планаштыралар. Пьер есе баш ролыны ижра ете біле. Қырым-татар бестекері Джемил Кариков Украинада нам қазанған медениет эрбабы унванына наил олды. Мескүр қарарыны Украина президенті Петр Порошенко имзалады. Джемил Кариков халық музыка ұстасы о Хайтарман сабілінде музыка елбашысы вазифесінде чалышты. Бұне берабер Қырым-татар театрында дирижерлық етті. 2004 сенесі есе мақам ансамбліні тешкіл етті. Сонки еллары АТР телеканалында Ерла Сазым передачасының алы барыжысы. Джамала яңы клипіні тақдим етті. Другие адлы ерға клипні режиссер Михаил Емельянов чықарды. Бұл ерісе кечкен ай тақдим етілген «Дыхание» адлы жиынтыққа кірсетілді.
Бұл нұқтада яйынымызны екінлейміз, сілерге ақшамлар тілейміз, дайыма тәрілі олыңыз.